Wengenza wethu-ke nginibekele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-art. Mina uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucindezela subscribe thola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Wengenza wethu lapha-ke Silwane village umfaniswano wesikole womfundi utholwe-ke emfuleni ulengiswe-ke esihlahleni njengoba-ke uzibonela kule video. Kuthiwa-ke ubulengiswe esihlahleni emva kokuthi ulahleke olayinini wokuneka ekhaya kukhona-ke noma-ke kutholwe kukhona umuthi kanye nenkukhu-ke enqunyiwe. Lo mfula kuthiwa-ke usetshenziswa kakhulu okwenza-ke izinto-ke zesintu noma-ke izinto zamasiko. Kanti kubikwa ukuthi-ke umfundi-ke uyisiqenga noma-ke uhlakaniphile esikoleni. Abantu-ke baphawule kanje ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangokuthi-ke sicela-ke abantu besintu bangenelele basize-ke le ngane Nkosi yami. It takes a village to raise a kid ukuze-ke lobusathane bungaphumeli-ke kule ngane. Nangomunye uthi-ke abamshintshe kuleso sikole-ke sabakhunkulu nasendaweni uma kungenzeka engaze ecoshe amaphepha noma umndeni wakhe umswele ngoba-ke siyinkinga siyindle emnyama umqondo wethu ubuswa-ke ubusathane. Wengenza wethu mina fisa ukuthi izuvo lwakho noma ukuthi wena cabanga nalo daba hlala phansi ku-comment section.